Rainbow of Sounds Music School kepada nak senang Maubri Riboy District kepada perlong sisim citayo hak sisa jan Little Flower Higher Secondary School Maubri kedan bunjai tilkom hikai hak liang ka tem kaput bat karwai ke siau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasi instruments bat kasi vocal kikena akibahan nyos nem senang kila banwan pentebit hak neg music school bat amdan jinge nak bentai ki larang baru banwan pentebit hak neg music school Banang peniar susu ia gisenat trikam jong kaseng, banang lak susu banyajan bat pajba hak leng jong kijaka kathem riboy, kaseng bahalang Confederation of Riboy People, hak sin sejan jong katio balala, kataha ka arp artarik uyayong arjar arpulai, kalahiar sa kasenong rong halam, kasenong kebadan sekathan marngar Riboy District. Nagbentaban pen scam ya jinong kitkam jong kaseng hak tiga unit, ia kebalai keteng kum ka rong halam unit. Hakini sengi legit bat penskam yang somla Alfred Ingti kumu presiden, baru somla Clement Hanse kumu general secretary, nang tahu somla Roming Lapang kumu vice president, bat kiwi-kiwi deki dikhot hakini unit kebatamai. Nalor jong giti dikhot kibala penskam hakini sengi, lai don langru presiden jong kaseng uba bandari rentatiang, working president kaseng uba pateng marsing, lembat kiwi-kiwi. Unit yaki komiti ban persya ya CB, Henry instruksi bahatu kapor iklemla ban persya ya CB namar ke Sarkar India na po Delhi la pas batch ya ka CA Henry hakatu kapor masan pas ya ka CA adin bangla de form ya way ka North East Forum for Indigenous People ban persya ya ka CB Henry hakatu kapor ka Manipur la ne lengbao president jong ka nefib klayo ano ya ka ILP Kayo ILP po Manipur takaraw sa jano kani kaseng kabang nila organize ban persya ka CB. Mas yo Manipur maki takaraw mi khemla syo ban persya ka CB hadin kala pentrikam ya kasi. De ka way nagibenta ka ba kaseng kala persya ba to kapor. Hadin kita nala ka jingdawa jungi ka ILP. To kapor na don benta hasibun ki jiki apo silong. Rangkat begwe kiseng na po ibadan po jela ka jungi. Nilai dawa ya ka ILP Hado bagi Sarkar Meghalaya kala ting ya kejing dawa jeng ipajba bat kejing mi jeng pajba syak surak ban dawa ban penurlang ya ka ILP hado bagi Sarkar Meghalaya kompensasyon ban pas no ya ka resolution apa assembly haka arhajar kendai lapas no ya resolution assembly re ke basosi hado menta kem syam lala ban penurlang ya kita kimat jeng dawa jeng kejaj benreu rekum kisipai jeng kejaj benreu Inam syong klik kiti, inam syong taj, bat nangne sikmat, inang yai dawa, namar balai ngong kumta, namar kabaja hapo bernihat, ke infiltration check gate, lane katu ke gate besna ya ka weight bridge, hang tu ki ong ba katu ke de jaka syek igi non tribal ibuan nabar, re tang sipor ban penbit igi sang balang, laong ba ke jaka ban syek igi non tribal, mentah hai igi syek, por corona ki syek corona, ki long ngajakaban cek corona ang teh rei menta umdan isu lala free lalong free umdan ka jing cek iki non tribal ibuan nabar ta kare ki jing ba jing ma jong ka jaj benriu ba umdan ba te lakam ya ka jingwan jong tu berjalan nabar ta kare ki ba nagalang kaseng nginam syong klikti ban ngin hap simna ikine ki isu ki senjam ki bashikmat ba kate ka infiltration check gate apo berni ka kamle ye bat kete ke bron ha weight bridge sumling ke kamle ye showroom ta kata kare ke mat ke bagaseng ke dan kamba benang ne skmat bengin sedang ban sim ikni ki issue rekum kina yalam seng balang nimdai ban syong klikti ma lare vida ya ke unit ke circle lare vida na ke unit circle vida lala ke jong ke benta ban tre kum ki samla ban long no yalam ke ban kong abu e khat jofi kum ki samla na po kisnong vida ban long ki no yalam po kisnong ki jong pi haba phimla ban long ki no yalam Pide ben long ginong bot kabar. Haba phimla ben long ginong bot long ki bakongo. Ai ke jing trelang bat kisnong. Ai ke jing trelang bat seng samla snong. Ai ke jing trelang bat sport club. Kita kide ki member lene ki dukhat badan discipline jong kaseng. Ki sipai jong kaseng kimdai ben penmi kono uri ura po snong. Kimdai ben penmi kono ka kam ke balong persya ya ka an snong. Kide ben ai ke jing trelang bat ki darbar snong. Bat ki komiti ba fer ki badan ko kisong pide kun ai ge terang nagi khot jong seng ni kwa ban yo gina yalam ba shirham ba don sisa ka mensim ban i jai benreu ke jingwan kini ki non tribal ka ban le ki business ki ba fer ban wan buhai snong khamtam ha po borni kalalong ka ba sharkhai hadu kata de
ia kaning ide basutu ba kasyong hanga hapi bangin simkhya bangin tray na mata karibhoy ka ba ik ke jongi nang ba ka pateng ka banwan kanlong ka ba pernai ngangai i gumta tiga kerpat ya pi gid khot ke bathamai jong ka CORP to don ye kane ka jingmot ban tray ban im ban syakri na mata karibhoy ka ba ik ke jongi abang idon lagi seng balang wan mut ba ngingin ong ngadon seng balangan kamai pisano ibabun ki kun samla ki sya pen sutu bakla yung bandona seng balang ban sukamai be ka pisa ibabun ki sutu bakla hendai nga kwa banong bu soy ki pisa syaden bu ya ke jingit na benta karibhoy ke jongi bu e kata ngintre na ke jingit ngintre na ke jing senya bat ngintre na ke jing surit na benta ka dong ba kathang ke jongi nomor karibhoy ke jongi ka dei ke distrik ke barang sadin habaro ke liang mga bat mapi ladang ngintre ladang ngimle kan sopoi ka por ka ba ngin sababe ni sakran ha kilong din kai pila le pidon ka seng balang apo ka tem ribhoy kan mau bangide berpeni ya kikam kat bangin ang la mentray man syakri namanta karibhoy ka ba ik ke jongi tingidon ka jingkerben ka baskem ba kan sopoi ka por bangila man penkela ya karibhoy ke jongi lada mga bat mapi ngin ya teli ka wai nyaron ka jing astu jumot hot ni hap iban keran ka jing sisang iba kiseng balang apo ribhoy ibala isrkai lapoi sa kisispa rengi kwa ahi banong ba kajingbon kiseng balang nginom kena henrei abakibun kide bentray kide peni ki isu namanta ka ribhoy ke jongi namanta ka ri ke jongi dari ka basusi kalong bakibun kiseng balang ibadon tangga kerteng henrei ka kam ki tray dengan kwa banong ka CORP ka de we na kiseng kaman sa peni apo ribhoy ya ka kam omdei ba ka syukuran tang nagikitin Ngiladon menta ka jingya keren nakaliang juga central body bagani ka border issue kumbala penpau no sekretari bana kaliang juga seng kan mailat eka sorkar bakan sule kat bakamon mangitip bagani ka phase 1 ngiladu sente sapo yong khuli mai khuli kalale cha asam teka badon kam menta nakaliang jong ka CORP ngila syong ke meeting ngila penbek ba kani ka phase 2 ka bahap sente sa block 2 kumbala keren labon skeu na u Deputy CM ba Preston Tensong kabawong ba arpar teligis nong kinhap no sa asam na kalyang jungi kaseng ngong ba ya karga issue genris syakmat magpunpaw sa kasurkar ba dalilay kitigi arpar teligis nong kimday balay sa po asam